voini September ni rukum sang ni somni panga inrin ni ani a in zawain chibaile vekule pawang khai hero tu tange nang mata pawar thave khating ka nei mi higher washing machine in kasuk sakchelom 5-star rating ani awangin current a hello YMA vortex pulsator amana wangin thomno asofai bi khle Champhai glass amana wangin pona da pon a eng cheve mai thelo ani chung ko tam takin pon lama te washing machine kan da china wangin amoi chiat ve mai lo nan abadan omna bi khi Champhai glass a khu tur vekin anon siama higher washing machine hi in lamang ve cheu don nia Marathutilia MTP branch New Colony Siaha to the president YMA sub headquarters Siaha subject shatir le ngenna vengle khotlang ta na thopui do tak ama sign MTP branch New Colony mingin chebai kan buka che kanveng chunga MTP branch hi chak tak lungrwa le huam zau takin na thok kan ni a chuwangin kanveng chunga hian veng chung lungrwa na le thoho na ti che thei pol engpol ma tundin huna chuan din rem kan telawa chuwangin kanveng chunga engpol ma din lo turin le alo om to sa YMA branch New Colony po aranglama chha turin kanin ngenin kanin sha tire khotang ta nei tho pui zachia chhachai president inpeih sia assistant general secretary nimin chonu le ni zan lama ruwa surna sa wangin Champhai veng sanga leimin leivung tolle lungrem chimwangin hmun thumah chhiatna thlenga heng chhiatna thlenna hmun te hi Champhai DC office atangin disaster management lama mo phurna changtu ten kalchilin thil om danan en fia ba ka atulangin sarkar atanga tranpuina om theite anruwa manngal nizan khan Champhai veng sang village disaster management committee kai shwaine in cheta te bungrwa le mutbu te singhoi ngalani a voina khotang huwa pin natang an nei zui bok nimin chonu lama ro sunna sa wangin veng sanga UPC biakin lungrem chimchuan athanga puti lalzar mo yete chene in mun then khati chia in anni hi cheng sang ruk zanga DMNR atangin tranpuina pek anni ang puti lalzar mo yete in kyanga pilarin omite chung ko chene in chu lwazui tlak lawa achiat vek wangin cheng noi khat sing thum DMNR atangin pek ani ang nizan zandar kwa vela Champhai veng sang Assam Rifles tlang atanga leivung le chirluang thla in piwan lupui te chen na in anhol chia anni hi DMNR atangin chengnoi khat sing thum pek anni ang heng tranpuina te hi disaster fund SDRF atanga pek tur anni heti la hian nimin chonu atanga Champhai atanga aizol panna kong pui NH06 chungte khokyang pingchu voin chhun khan lir thei chu sang kaltheya then fai ani lo zo hi khwalzin hipnan tangkai taka man the ni tourism minister tourism department noya association of tour operators Mizoram atom le agriculture department buat sein nimin khan munthra zaw lo zo pui buat se ni a agriculture minister pu PC vanal ruata le tourism minister pu lang hinglawa marten an man pui tourism minister chuan lo zo chu khwalzin hipnan tangkai taka man the ani thua soya Minister pu PC vanal ruata bial tu MLA ni bok chuan lo nei tu ten hlim taka lo zo na hunan mang thei chu alom pui thua soi kabial chung mun thakwa hi khotai mata kan ni a tourism department ten mathar lak na tlak ani ti sha hetiang ruwa manna an siam hi alomom tak zetani ati a mun thakwa tourism department in homestay satura ma an la chu alom thua soi bok pulal hinglawa mar chuan lo zo chu khwalzin hipnan tangkai taka man the nia sha thu soya keinin ngaya kan nei hi state pon lammi khwalzin te tan thil mu nom takatling thin troi tlang hi tourism munata na puan ani to a khwalzin ten tlo an chak theinan chei ani dona India ram mel chat khopa chei tumin ruwa manna kan nei me kani ati muncha lo zo pui hi agro tourism choi kana ta na buat se ani a tourism director PR la rodingi agriculture director puarlal nunzer le Montravisi president pu P Laurin Sanate point thuan soya agriculture secretary P Ramdin Liani SYS joint secretary pu H Daulian Boya Baka sarkar department how tu te antela tlaya lo zo na Ryan Kelani Jammu and Kashmir tuilian wangin mi sang kodon son chuak
Jammu and Kashmir district pathuma tuilian wangin ningani khan mi sangkodon chu hmun himlama sonchua anni district pathum te hian ruwa surna sa wangin jelam lui tuilian an tuara khochung chu tui hian chief na salhia chief minister Omar Abdullah chuan sarkar ma sa ten Kashmir Valley a tuilian thleng thei dan na konga ma an la thatok lo chu har satna thlen chan pakhat ni in a soi official te chuan jelam lui tui hian hlom chin chiana pelti soin tuilen na kho sang sanga mi sang ko vel chu ven thon thila an son chuak ti an soya khwa that chho tan wangin tuilian po hi zia chho tan an be sei thuan soibok chief minister chuan nimin khan tuilen na hmun te atloa kumsang ni som pali atang khan kum som pakhat chung chu rorel tu lamin an ngai ven tok lawani kumsang ni som palia jelam lui tuilian wanga tuilian na sata kan tor nu khan kong dik tak zo ni se chuan tuna kan har satnang hi kan tok lawang ti in sarkar lai pui chuan a soi sel Union Home Minister Amit Sanhena Kashmira tuilian tuar tu district sang te din mun enfia tura tim tir turin angen don ti asoya tuilian in chhiatna an hlozat po chhut fel alani lo ti asoi sarkar lai pui chuan chum dolna abwa sei sak nge nga yang ti in asoi bok tuilian in Indo-Pak ramri hungna ti chia Jammu le Punjab India Pakistan border hungna kilometer za somdo na thui chu tuilian in ti chia a border security force BSF post som kwale border pillar te tuin achim bok ramri hungna chia zinga kilometer somriat vel chu Punjab ni in Jammu area hian kilometer somthum vela cheboka ramri hungna tuin achim wangin BSF chuan ramri ve na hi motorboat le surveillance drone mangin an thoktelani tuye kam le vele an point lama an kirdon ti an soi BSF hian ni somliam ta chung khan ramri kaltlanga ruilo tol tu India rama lutum enga mozat andang ti soin an ruilo ken po an man sakani an post tuilian in chim chungin sipai te hian tuilian tor tu civil mi te chan chhuale chomdol na an thokrengani Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan chuan ningani khan Punjab tuilin na mun te atloa tuilian tor sang te komin Prime Minister Narendra Modi thupe kangin sarkar lai pui chuan Punjab tuilin na mun le har satna tok te din munzir chiang turin high level team pani atira anni hian sarkar lai pui report an the lut le ang Punjab Agriculture Minister Gurmeet Singh Khudian chuan an state tuilian chuan thlai chinaram acre noi li vela zawa chim ni in asoya bu mun te chu atwarna sa zwal ni in an bu thar chwa thlengin angong poidon hle ti asoi lo nei tu te le state agriculture chuan sum tam tak an lo don ani ati Chhattisgarh ta NHM staff singkhat sangli chuangin bana the lut Chhattisgarh sarkarin an state National Health Mission NHM staff somni pangate ban wangin contract thok mi singkhat sangli chuanglung oi lo te chuan banan thelut vengal ti nimin khan an ayo chuan asoi NHM staff te hi August ni somparia ta changkhan nor an huai hota an thilphu jinga na ada ngele an na thodan siam thatte tela hunrei tak nor an huai hot chungin sarkar chuan an thilphu te ngai to saklawin shemna lek ko jok ni in an tarlang heti la hian sarkar official te chuan state health committee in NHM noya contract thokte thilphut somjinga pali chu an pom sak to a adang pathum zir chiang tur committee po din ani to ni anti an thilphut te ngai to mek ani wangin an na tho chunjom turin voi tam tak an ngen chungin an zom du lawa hei wang hian thok tu somni panga te chu September ni thum khan ban an ni ti an soi banjinga hian Chhattisgarh Pradesh NHM Karamchari Sang President Dr. Amit Kumar Miri General Secretary Kaules Tiwari le Prantidia Sarangsak Heman Kumar Sinha te antelani NHM Chhattisgarh ta hian contract thok mi singkhat sang rukvelan oma thokjinga banala thelut lo midang te point an thelut ve thoi don ti an soi anni lam chuan an thilphu chungchanga memorandum chu voiza somruk zet sarkara an thelut to a tun thlengin sarkar atangin chana mumal an la dong lo ti an soi ve thung Nepal in social media platform somni paruk khap Nepal sarkar chuan ningani khan an ramin registration dan asia manzom lo wangin social media platform somni paruka khapa a khap zinga hian Facebook X Instagram le YouTube te po antel Ministry of Communications and Information Technology chuan thu chwa siamin Nepal Telecommunication Authority chu social media register lo te chu anram danin aphutanga anin register ma chu man khap vek turin ati sarkar chuan Nepala in register turin social media platform sang te hi tum enga muza ta shatir nuwa
August ni somni pariat khan ni sari huna pele a hun pek hi ni lai ni zan lai khan to pani hun pek chunga in register anum lawa hei wang hian ni nga ni jing khan ministry chuan meeting nein khapna thupek ti chwa anrel ta ani social media platform shang khapani hi soisel na anasanga hlea mase sarkar chuan Supreme Court thutlok na zo zuile anramin kaishwaina siam directive relating to the regulation for uses of social media be chanin thutlok na hi siamani thua soye karni liamta khan Supreme Court chuan online le social media platform zongjong te chu in register vectorin thupek ati chuak to ti antar lang Nepal sarkar hian social media platform akhap tum khatna nilawa kumsang ni somni pathum khan sarkar chuan TikTok po lo khap to a mase TikTok hian registration anti nuwa kumsang ni somni pali August thla khan khapna hi hli zuyani Prime Minister KP Sharma Oli kaishwai sarkar hian thlasom pali chung thunei na chelto in online platform lam thunun atumna sania puin soisel po antok fawani kumin kumtir lam khan social media kaishwai na dan siamatuma he sel tu lam chuan online nama sarkarin soisel na ato thin adolet na le thununa tumna ni inan pu Afghanistan na lirang hing le Afghanistan rama pathiani zana lirngeng na takwanga chhiatna na sataka thlennuwa September ni li ni nga ni zan khan anram mar chaklama magnitude paruk point paniana in liranging non le pathiani zana magnitude parukana a lirnging in chhiatna thlena thiza thi mi sang ni zani velan tling to a liam sang thum zaruk somli anom boka chena in sang ruk zasari a chebokani chhiatna thleng twar tu te chan chwale chomdol na hi tho chunjom zelani a mitam tak chenna nei lovin anom meka eile in turba ka damdoi an mamo pekna turin World Health Organization chuan USD maktadoi li mamo ani thuata lang ninga ni zana lirngin na mun hi anram mar chaklam Nangarhar province Swa district Pakistan ramri bulani a tholeni khan magnitude panga point panga na in lira long hing to bokani Israel sipaiten Gaza City za somli thunun to Israel sipaite chuan Gaza City hmun za somli chuan thunun to a beipui thlak chunjom zelan tumti an soi Israel cabinet chuan Gaza City hi an thunun na noya da ani theina tura malak alorem ti to ani Gaza a Hamas Sarkar Health Ministry thunei tu te chuan ngani khan Israel in abeina wangin mi somnga pathuman thi ti soin atamjok hi Gaza City ami te anni ati Israel sipai te hian Gaza City khodai po an paltlang to a khopui leili lai chu kilometer tlem te chawin an hlat to nia soi ani bok Israel sipai thupuang tu Brigadier General Efi Defrin chuan Hamas infrastructure te anti chezel ti soin Gaza City a hmun za somli chu kan kuta to ni ati lakbel zel turin an beidon ti atar langhal boka Hamas chu khoimuna po kan zui zel don ani ti in Hamas rorel na ti top saka Israel mi an chente an chwa vek ma chuan an malak na chu an kalpui chunjom zel tur thua soi cabinet in Israel sipaite thunun na hnuaya Gaza City da rotna pomnuwa sipaite hian okasni soma tangkhan Gaza City lak tum hian an be chanani he ram shang ten an soi sel na salhia hunre tak Israel Hamas indona thleng to wanga mi puite tor na thleng mek bel chana turani anti Israel sipaite hian Gaza City a civil mi chengte chu mun him lama in saseng turin shatir ma se tam tak chu anin son chuak du chuang lawa mun him kalna tur danga chuang lo ni in an soyani North Korea in China athlop zel don Kim Jong Un North Korea ram ho tu Kim Jong Un chuan China in aram chin hum hal tuma amalak na le mason na atho na konga North Korea chuan athlop zel don ti China President Xi Jinping a shil Kim Jong Un hi China Victor Parade man puin azina ninga ni khan President Xi nen Beijing a anin komani Kim chuan khovel din mun engang poin in thlak danglama se North Korea le China in kara in chan thatna chu danglam don lo ti asoya ji po in ram pani te chu then tha chan tha le thopui thatak an ni thua soi ve bok Kim le ji hian an ram pani te chung chang ba ka khovel huap kai noi thil sang te an soi duna anin kar boruak ti that zele in pona thazok an nei zel theina tan high ranking official te po in tlo ton tamjok turin an relani North Korea State Media KCNA chuan ningani vek khan Kim hi North Korea a hoti soin China ram ato chuan ram pani te in rin ton na le thodun na nget jok asiam don ani ati ram somni parukin Ukraine sipai da inpeih Macron inka hayata na inrem na tu ka changin khothang ram changrwal somni paruk te chuan Ukraine
lei tui pui le tho na manga an sipai te da ngal turin an inpeih ti Emmanuel Macron chuan a soye silai ri top ruala kiviv ta na himna pek an in ring ti French right to hian coalition of the willing te an soi mai ram som thum panga te ninga nia anin to khom nuwa asoya heti la hian thamasa Alaska a Russian president Vladimir Putin le US president Donald Trump anin biak nuwa po in the top maybe sinai ro alom lo zela mai chana Putin le Ukrainian Vladimir Zelensky te in biak po athen mai me lo boka Trump ai ro chuan a thlen theinan kan be zel don ti asoi thung Trump point khotlang ram te hi anin mu khom nu loka phone in a bia a Macron chuan US point atum athlop na hi ni reilo te nuwa anti fel the abe se om ti asoi US enroll ve MT fin fia nai ro ala om lova ma se Macron chuan Ukraine himna tura hian US hi rin le ro lovin atel ve ni in a soi thung Trump hian tu nai khan US chuan borua ka atel ve mai theiti alo soi to a Zelensky hian tu naya US president hena hian Ukraine chung boruak ve na thathe ang ber chung changa soipui ti asoya kivi fian US telve theina turpo ruwa man ti asoi bok Trump hian EU chu US nen Russian tuyal theile boruak al theilak lu ti top tura thoho ngai ti asoya he Russia in e bara in dona man ro ani na ti in phone calla Finnish president Alexander Stubbnen chuan ani biak na asoya ni European Union member ram somni pasari te chuan kumin kum topa tuyal theile boruak al theian lak lu ti topan tuma White House hotu pakhat chuan Russia hian EU atangin kum khat chungin tuyal theileina dollar tluk le ding on khat point pakhat adong ni ina soya atak taka phei chuan hei ai tamde ni arinom ti asoi ninga nia khothlang ramte in to khomna hian ram tlem azong chuan Ukraine sipai da hian du ti tlang takin an soya US ro chuan hei adu ri lawa European palai thin khat chuan sipai da ti thluk ngal chu Putinan khothlang abe na rem chang siamna ni don ni inan ngai ve bok Moscow chuan Ukraine khothlang ram sipai hi da adu lo ti asoi to bok heti la hian in ka he om theinan indorna om mek ring lain Russia chuan sipai te chu Ukraine atir lu belzel ni in Macron chuan asoi US India relation Modi nen hian chian tha kan ni reng lungkham tureng ma om lo Donald Trump Press Trust of India PTI report le Akashvani News New Delhi in Tukindar som le minute nga puandan chuan nimin ninga thakwa kumsang ni somni panga khan US President Donald Trump achu reporter te zona India le US in leichi na kum somni chunga aniam lai berani wangin India ram ne na in leichi dan thak danglam turin inpeih ti chu hetiang hian Donald Trump achuan a chang Narendra Modi nen hian thian thatak kan ni rengang Prime Minister ro pui takani aro pui tuna thilti dane ro ka du lo India le United States in leichi na hi atha special relationship ringa lungkhama han enghel tur thila om shan palo tuna hian kaning kara boruak engthilemo om ve a hetiang hinima se ram pani tin leichi na hian engma lungkham tur om lo ti nimin zirtop ni tlai khan Oval Office a asoi zel na a Donald Trump aswan India ramin oil tam tak Russia ramatanga alei chu beidon thak takani hi India po hian lo shenon le turin ka chang halani hemi wang hian India laka tariff sang tak za somnga kan lani ani Prime Minister Narendra Modi nen hian in chan thatak kan ni reng kani thumkalta khan heta local kha ti thu hi social media lama Donald Trump athu post US hian India le Russia ram chu chaina laka alostani Donald Trump achana ni social media Truth Social Mr. Trump athu post chu India le Russia te hi China swal thuk thimber laka kan hlota ang le mai thoho na thatak lo nei mo ro se ti thotar swakani Senior Counselor for Trade and Manufacturing Peter Navarro ex Twittera India ram tariff lakhi asang bera chu US ram chung na tam takina tor phani ati National Economic Council Director Kevin Hassett chuan Mr. Trump le a trade team te chu India ramin Russian oil a lei chunzom zel wangin an beidong hlea Russian oil le na tanga sum mu hi ral thuam le Russia Ukraine in dona kalpui zel na ta na manani thua soi Mr. Hassett chuan India nen hian ram pani tin leichina chungchanga in biak rem thoi be se ti thu reporter te hena nimin zirtop ni tlai khan White House a soi source The Hindu News on Air huna kolvom War Department Ricky L. Colney US President Donald Trump chuan US Department of Defense chu Department of War ti in a minga thak Donald Trump a sarkar masa anglo takin ngai dan danglam tak nein thilaron thak danglam na salhia
remna le muana hi chakna manga thlen thei ani ti in US military hi khovela pha omlo tura chakle liana siama duani atrama sa apo USA in aloda that wangwang to nuclear ral thuam aron ti changtlung le veka man theiringa ready in a siama sipai budget na sataka tipungin khovela la omngai lo Space Force Department a siam tharbok second time po US military chu mi pataka tur thildang boy puilawa indole melma ne tura in ready ringle chutiang mentality chu nei reng turina ti a chumi konga puitur chuan mi rorum tak sipai ral do thin Pete Hegseth chu Defense Secretary Tanarwata ti chuan Joe Biden an noya US Defense Department in transgender ringot aboy pui chu ronchiat ngalin transgender du sakna le akai noi re reng an ti top veka nimin mai pokhan US Navy Deputy Medical Director for Transgender Healthcare patil chu an ban le mi mai ni Donald Trump chuan in do kanin ready ring turani defense lo in veng ringot tur kan ni lo vado tur point kan chak tok turani Department of Defense hi atok lo Department of War ti turani ati a Defense Secretary Pete Hegseth point USA hi UK changa independent an mu nu lok kumsang khazasari somriat pakwa khan George Washington chuan Department of War hi adina kumtam tak chumi chu an kalpuya Department of War ani line in dona zonga ne tu kan ni veka Department of Defense ani le nuai ro in dolian tham tak taka ne na kan chang to ngai lo Vietnam War te Korean War te po ne na kan chang to lo ti in ne nan chan char char thin na Department of War ti ani le chu tha ti thua soya USA hian kumza somnga chung Department of War ti hi anlo man to nuwa kumsang kha zakwa somli pasari khan Department of Defense ti anni le ta a Department of War Secretary Pete Hegseth chuan US military warriors ithos ti nun kantuma yokin huna chang to lo ti in a soi India po hian Defense Minister aya War Minister nei veila athazo kangem Trump sarkar noya US military kalchaudan hi atha kan ti nge Joe Biden te noya an kalanga transgender flekte US military munazar le general le sipai officer toy nei le te kha fu kan ti jok khati zong kha tun chumata na karon ti chwale the ti chuni e